Poštovani gledaoci, gledate Župsku hroniku. Na današnjoj sednici opštinskog parlamenta, kojem je predsjedavao predsjednik Skupštine opštine Slavoljub Miljković, doneto je niz važnih odluka za funkcionisanje lokalne zajednice. Jedno od takvih je i odluka o davanju saglasnosti za projekat javno-privatnog partnerstva, bez elemenata koncesije za rekonstrukciju, racionalizaciju i održavanje ulične rasvete na teritoriji opštine. Kako je odbornicima pojasnio načelnik opštinske uprave Milan Minić, ovom odlukom ostvaruju se značajne finansijske uštede u potrošnji električne energije kada je u pitanju ulična rasveta. Iz tog razloga, kompletna javna rasveta u Župi biće zamenjena takozvanim LED sjelicama, koje troše znatno manje električne energije od postojećih. Odbornici Skupštine opštine doneli su odluku o nagradama i priznanjima povodom Svetog Trifuna, dana opštine Aleksandrovac. Parlamentarci Župe su danas usvojili izveštaje poslovanja opštinskog veća, predsjednika opštine, javno-komunalnog stambenog preduzeća Aleksandrovac i javnog preduzeća Poslovni centar Aleksandrovac Župa. Skupština je usvojila i programe rada sa predlogom finansijskog plana u ovoj godini turističke organizacije regije Kopaonik, te usvojili plan i program rada za ovu godinu Muzeja vinarstva i vinogradarstva, Zavičajnog muzeja Župe, Narodne biblioteke, turističke organizacije, Doma kulture Milosav Buca Mirković, predškolske ustanove Naša radost i organizacije Crvenog krsta Aleksandrovac. Na današnjoj sednici Skupštine opštine Aleksandrovac doneli smo jednu vrlo značajnu odluku o dodeli nagrade i priznanja opštine Aleksandrovac. Povodom obeležavanja dana opštine Aleksandrovac, 14. februar, dodeljuju se nagrade i priznanja opštine Aleksandrovac zaslužnim pojedincima i privrednim subjektima za izuzetne rezultate stvaranja u različitim oblastima društvenog života i to. Februarska nagrada kao najviše priznanje dodeljuje se Ireni Vujović, ministarki u Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije za izuzetan doprinos i razvoj naše sredine. Druga nagrada plaketa opštine Aleksandrovac dodeljuje se Zoranu Askoviću za očuvanje seoskih škola u malim sredinama. Zatim Centru za socijalni rad opštine Aleksandrovac za veliki doprinos u oblasti lečenju i zaštiti naših građana. Zatim doktoru Ivanu Gavriloviću, specijalisti opšte medicine u lečenju naših građana, pogotovo u epidemiji koronavirusa. Zatim Udruženju Župljana iz Beograda za promovisanje opštine Aleksandrovac i velikoj pomoći naših sugrađana koji, pogotovo mladim ljudima koji odu u Beograd radi zaposlenja, školovanja i tako dalje. Zatim Milanu Zajiću iz Donje Velike Vrbnice za izuzetan rezultat na doktorskim studijama i šahovskom velemajstoru. Zatim Goranu Mijailoviću iz Subotice, povratniku iz Australije, koji je oživeo od centra grada otvarajući hotel u našem gradu. Pohvale opštine Aleksandrovac dodeljuje se Dimitriju Zajiću iz Donjih Vratara, članu Saveta mesne zajednice, za učestvovanje u svim aktivnostima mesne zajednice Donji Vratari. Zatim Draganu Antiću iz Marmoša, vlasniku destilerije Šmek 037, za promovisanje opštine Aleksandrovac na sajmovima festivala vina. Zatim Marku Đakoviću iz Zenica, istaknutom pojedincu u raznim aktivnostima u mesnoj zajednici. Dalje, Dejanu Crnoglavcu iz Rogavčine za aktivno zalaganje u radu mesnih zajednica, kao i pružanje pomoći starijim domaćinstvima, pogotovo kada su u pitanju loši vremenski uslovi. Zatim dodeljuje se informativnoj službi Doma kulture Milosav Buca Mirković Aleksandrovac zbog profesionalizma u radu i zalaganju zaposlenih. Dodeljuju se pohvale i novčane nagrade u iznosu od po 36.000 dinara strelcima na protivgradnim stanicama Radarskog centra Kruševac na teritoriji opštine Aleksandrovac. I to Biljani Katančević iz Lesenovaca, Mići Katančević iz Lesenovaca, Danici Kotlović iz Subotice, Vladici Kotloviću iz Subotice, Svetlani Partonjić iz Tuleša, Miroljubu Partonjiću iz Tuleša, Radomiru Radenkoviću iz Šljivova, Marini Radenković iz Šljivova, Milomirki Erić iz Pleša, Slavljubu Eriću iz Pleša,
Latinki Miodragović iz Leskovice, Slaviši Miodragović iz Leskovice, Milutinu Sebiću iz Velike Vrbnice i Draganu Sebiću iz Velike Vrbnice. Želim ovu priliku da iskoristim da u ime svih nagrađenih i u moje lično ime, u ime Skupštine opštine Aleksandrovac, svim građanima čestitam Dan opštine 14. februar, to je i Dan vinara i vinogradara, Sveti Trifun, tako da im poželim puno sreće, da godina bude rodna i da bude sve uspešno kako treba. U mesnoj zajednici Dobroljubci u toku je izgradnja privremenog prelaza preko reke Vratarice, kojim će do izgradnje novog mosta prelaziti građani i putnička vozila. O tome razgovaramo sa predsjednikom opštine, doktorom Mirkom Mihajlovićem. Mi smo prisiljeni da posle katastrofalnih poplava koje su zadesile ovaj kraj, kao što vidite ovaj most koji je oštećen 100% i koji jednostavno više nije za upotrebu, da pristupimo izgradnji jednog privremenog prelaza dok ne krenemo sa rekonstrukcijom, odnosno izgradnjom novog mosta preko ove rečice Vratarnice. Radovi se odvijaju relativno dobro, zadovoljni su dinamikom radova, bez obzira što uslovi nisu baš najidealniji. Vidite da potočić koji obično preko leta nema ni gram vode i još uvek ima dosta vode i u narednom periodu se očekuje da taj protok ne bude ništa manji, može da bude samo veći. I očekujemo da relativno brzo završimo ovaj prelaz kako bi omogućili povezivanje mesne zajednice Panjevo sa ostalim delom Aleksandrovca, opštine Aleksandrovac. I ovaj prelaz će biti pušten samo za laka vozila, odnosno putničke automobile i eventualno nešto malo traktora, kombija. Biće zabranjen prelaz kamionima i tako dalje, sve dok se ne bude rešilo pitanje izgradnje novog mosta preko ove rečice, koja će povezivati i dve opštine, pored znači naše mesne zajednice Panjevac, povezivaće i opštine Aleksandrovac i Brus. Ali trenutno nismo u mogućnosti znači, da radimo nešto kvalitetnije i jače u ovom trenutku, jer ovde treba da se uradi znači, i projektna dokumentacija koja će biti urađena po najboljim standardima, s obzirom znači, da ovaj most treba da nosi i teške kamione preko 2,5 vagona i više, tako da jednom za svakda rešimo taj problem i da u buduće nemamo ovakve probleme kao što su sada. Čudno je način izgradnja ovih mostova, znači preko ovih malih vodenih tokova, jer svaka veća dotok vode može delimično da ošteti znači ove noseće stubove, tako da ćemo razgovarati sa projektantom da to na neki drugi način reguliše, da jednostavno most krene od jedne potpuno zdrave sredine kako ne bismo došli u situaciju da nam neke buduće poplave naprave sličnu štetu. S obzirom da se u narednom periodu očekuju ovakve pojave, s obzirom na klimatske promene koje se dešavaju u svetu i čudnih vremenskih prilika, kao što vidite u poslednjih 7, 8 i više godina se dešavaju takve nagle količine padavina, velike količine padavina i po 100 litara po metru kvadratnom u relativno kratkom vremenskom periodu i to ovakvi potočići ne mogu da progutaju, a kao što vidite i ovde gde se nalazimo, gde praktično nije postojala nikakva deponija, vidite koliko je narod ipak malo neažurno se ponašao, nije malo nego relativno dosta. To je ono što nam pravi probleme za sve ove mostiće, znači to je taj otpad i otpada od drveta i čak neka i stabla, plutaju po reci, to sve, znači kad se nagomila oštećuje, tako da i ovo nije neko rešenje koje je trajno, nego morat će da posluži sve do izgradnje nekog mosta i bit ćemo u situaciji znači da strogo kontrolišemo saobraćaj preko ovog prelaza. Aleksandrovačka srednja škola Sveti Trifun sa domom učenika uskoro slavi 97. rođendan. Osnovana 1926. godine kao specijalna vinodeljsko-voćarska škola, danas je primer obrazovne ustanove koja neprekidno radi na poboljšanju uslova za rad i osavremenjavanju nastave. Protekla godina bila je u znaku realizacije brojnih projekata i aktivnosti u cilju poboljšanja obrazovnog procesa. O tome razgovaramo sa Brankom Rajčićem, direktorom škole.
U svakoj učionici imamo video bim, u svakoj učionici imamo sve ono što je potrebno za savremenu nastavu. Sredili smo naše hodnike, sredili smo naše WC, sredili smo grejanje, tako da škola je napravljena bukvalno za 21. vek. Pa evo, naši učenici baš učestvuju na svim republičkim takmičenjima. Ovde ove godine sad na dan škole same delimo i nagrade našim učenicima koji su učestvovali na republičkim takmičenjima, tako da oko 20 učenika zajedno sa svojim profesorima su bili na republičkim takmičenjima. Ove godine znači će ponovo se nastavlja taj trend i veliki broj učenika će verovatno učestvovati na republičkim takmičenjima. Normalno ovde kod nas ponovo imamo tu našu književnu olimpijadu, bit će tu u nekom periodu kada je tačno kada bude, a ove 25. februara imamo ovde domijadu naših domova Zapadne Srbije, tako da će se učenici naših tih domova Zapadne Srbije takmičiti u stolnom tenisu i košarci. Nastava se odvija u kabinetima koji su opremljeni po najvišim standardima, a sve u cilju što bolje edukacije učenika. Sa ovim trendom će se nastaviti i u narednom periodu. Nadamo se da ćemo u narednom periodu još više ulagati u ovu našu školu, jer prepoznatljivo smo škola kao ovde škola koja je prepoznata za ovo područje i da ministarstvo nas prepoznaje kao jednu školu, savremenu školu i ulaže u našu opremanje, baš ona sredstva koje su veoma, veoma bitne i koje su nam veoma, veoma potrebne. Sa našom opštinom saradnja je izuzetna, jer znamo svi bez dobre srednje škole i bez osnovne škole i opština ne može baš da funkcioniše, ne može da postoji baš u onom dobrom i svetlom svetlu. Prošle 22. godine smo završili 2 Erasmus projekta i ove godine ćemo učestvovati konkurisat ćemo za Erasmus projekte, tako da će naši učenici i naši profesori ponovo negde da idu u inostranstvo, da ponovo da idu znači na osavremenjavanje na neki način nastave, odnosno da naši učenici vide kako se to radi u drugim školama ili kako se radi u drugim mestima u inostranstvu. Drugi projekti koje idu prema ministarstvu, tu su već podneti zahtevi, tako da se nadam, vidjet ćemo prilikom preraspodele sredstava, da li ćemo uspjeti da dobijemo neka sredstva, da odradimo još nešto ovde. Naš plan jeste da uradimo dogradnju učeničkog doma, a u školi ovde normalno osavremeniti nastavu i osavremeniti sve ono što je potrebno. Dan opštine Aleksandrovac, 14. februar, je i rođendan Srednje škole Sveti Trifun sa domom učenika. Tim povodom u ponedeljak 13. februara sa početkom u 13 časova održat će se svečana akademija u Domu kulture Milosav Buca Mirković. Predstavu Lutajuća srca pripremili su učenici i profesori škole. A kao uvertira slavlju proslavi Dana opštine Aleksandrovac i povodom Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara i vinara, tradicionalno u Muzeju vinarstva i vinogradarstva održava se veče kulture. U ponedeljak 13. februara sa početkom u 18 časova biće održan prigodan program u velikoj sali muzeja, dodela nagrada i diploma najboljima na literarnom i likovnom konkursu i kulturno-umetnički program u kome će nastupiti učenici Srednje škole Sveti Trifun. Uz program biće upriličen i vinski koktel. Sve u svemu biće to lep početak i otvaranje ovogodišnje proslave u Aleksandrovcu. U poslednje 23 godine, koliko u kontinuitetu radi, Kulturno-umetničko društvo Grozd postalo je sinonim za pesmu, igru, druženje, putovanja i promociju naše opštine, kako u zemlji, tako i širom regije. Tradicionalni koncert ovog društva biće održan u Domu kulture Milosav Buca Mirković u sredu 15. februara sa početkom u 18 časova. Gosti koncerta biće kulturno-umetnička društva Kopaonička Frula Brus, Kud Moravac Gornje Vidovo, kao i društvo Tradicija Trstenik. Predsjednik KUD-a Grozd Miodrag Šaronjić rekao je da je iza društva još jedna uspešna i sadržajna godina. Za ovaj koncert se pripremamo tokom čitave godine kako bismo posetiocima prikazali najbolje i najlepše folklorno umeće, sve u cilju očuvanja i prezentovanja narodne tradicije i kulture, ističe Šaronjić. Folkloraši Grozda vas pozivaju da dođete na koncert koji će obilovati pozitivnim emocijama.
Fudbaleri Župe počeli su pripreme za prolećni deo sezone. O tome govori Miodrag Jovanović, trener ovog kluba. Teren je zamrznut, igrači rade u dosta teškim uslovima, ali mi smo u ovom podneblju navikli na ove uslove, tako da nastavljamo i dalje da radimo. Igramo dosta prijateljskih utakmica u Kruševcu, gde je teren i uslovi za rad dosta bolji, tako da će i tom prilikom tako bolje da se spremimo utakmicama. Što se tiče prvenstva i nastavka prvenstva, uprava kluba i ja kao trener nismo zadovoljni prvom polusezonom. Dosta loše smo igrali na domaćem terenu, imali smo malo teži raspored. Nadam se da će u nastavku prvenstva dosta bolje to da deluje. Što se tiče pojačanja, vratili smo naše dete Filipa Kovačevića iz Vinogradara, a imamo isto jednog igrača koji je napustio naš fudbalski klub, to je Nikola Radović koji je isto otišao u Vinogradar iz Leginja. Ovom prilikom bih hteo da se zahvalim lokalnoj samoupravi na finansijskim sredstvima koje su nam odobrili za ovu godinu, koje namiruju sve naše potrebe, tako prvog tima, tako i mlađih selekcija našeg fudbalskog kluba, da bi mogli dalje da nastavimo u ovim teškim vremenima da napredujemo kao klub i da ostvarimo taj zacrtani cilj za neku godinu, dve, nadamo se i toj Srpskoj ligi. Poštovani gledaoci, pratili ste Župsku hroniku. Gledajte nas i sledeće nedelje u istom terminu. Hvala na pažnji.